Dobrý večer. Už o malú chvíľu budú predčasné parlamentné voľby minulosťou. Kto bude teda víťaz a kto porazený, kto sa dostane do parlamentu a kto naopak pôjde z kola von. Ako sa prípadne bude ukazovať nová vládna koalícia, kto by mohol byť možno aj nový slovenský premiér. Čo poviete? Veľmi veľa otázok. Verím, že aspoň na čas z nich vám dnes večer ponúkneme odpovede. Príjemný večer. Na čas z nich by sme sa mali dozvedieť odpovede už o pár minút. Keď sa uzatvoria volebné miestnosti, vám odprezentujeme exkluzívny exit poll pre televíziu Markíza. Ho spravila agentúra MBK na vzorke 10 000 respondentov. Takže ten nám naznačí, ako bude vyzerať budúci slovenský parlament. Presne tak. No a samozrejme, ako to už u nás v televízii Markíza býva, nebudeme tu len my dvaja. Budeme tu mať dnes večer aj zaujímavých hostí. Už o malú chvíľu príde sem k nám do televízie Markíza exkluzívne dosluhujúca premiérka Slovenskej republiky a najpopulárnejšia politička Iveta Radičová. No a budeme spolu hodnotiť parlamentné voľby so šéfom MBK Pavlom Haulíkom a komentátorom týždenníka Trend Marianom Leškom. Dobrý večer, sledujete ČT24, zpravodajský speciál k předčasným parlamentním volbám na Slovensku. Bylo 22 hodin a to znamená, že hlasování právě oficiálně skončilo. V následujících 60 minutách přineseme volební odhady, chcete-li exit polls. Zaznamenáme reakce klíčových politiků, vyhodnotíme situaci v zemi rozbouřené kauzami a budeme samozřejmě analyzovat další vývoj také s našimi hosty ve studiu, jimiž jsou sociolog Ivan Gabal a politolog Petr Just. Pánové, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Přímo ve slovenské metropoli pracuje i teď náš zpravodajský tým a s ním reportér Jan Moláček. Honzo, zdravím i tebe. Dobrý večer. Honzo, jaká je situace před centrálou